na wengine wataingia huko, wengine wataingia huko. Igikorwa cyo kubasubiza mu gihugu cyabo cyabereye imbere y'itangazamakuru n'abayobozi ba MONUSCO nyuma y'igenzura ryimbitse ryagaragaje ko aba bantu batujuje ibisabwa kugira ngo bemererwe kujya muri gahunda y'u Rwanda yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahuze ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Bamwe muri bo nubwo basubijwe muri Kongo barashima uburyo bari barakiriwe mu Rwanda. Gisubizo Rachel Odeta umwe muri aba baturage aragira ati nami ufika tukigera aha ntabwo bigeze badufata nabi, batwakire neza cyane, baduha imyambaro, baratugaburira, baduha n'amavuta. Imana yabohereje yagize neza, niyo gushimwa cyane. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahuze ari abasirikare Nyirahabineza Valerie avuga ko kwakira abakongomani biyise abahuze ari abarwanyi mu mutwe wa FDLR byabahaye umukoro uhambaye ku bugenzuzi bukorwa ku baba bakiriwe bari bunyuzwe mu ngando zibera mu kigo cya Mutobo kiri mu karere ka Musanze. Hashize ibyumweru bibiri umukuru wa MONUSCO uriyobora ishami rishinzwe kohereza abantu mbese muri DDR ni ukuvuga kugira ngo basezererwe basubizwe no mu buzima busanzwe, yaje mu Rwanda azana n'umukozi wabo. Twarabakiriye kuri komisiyo, turabaganiriza, tubagaragariza umujinya dufite ko baba batuma rwose aho kugira ngo batuzanire abo dushinzwe aribo FDLR bari kuzana batari. Turabimugaragariza, yabanje kutabyumva agaragaza nk'atabyumvise, ariko nyuma tumuha ingero nyinshi, nuko noneho aravuga ati rero reka ngewe nge mu bakozi banjye noneho turebe mbese mbahero marke mbabwire ko ibyo bintu bakoze atari ibyo, niba mufite izo ngero koko, hanyuma ubutaha dufata ingamba screening ikaze igibera ku mupaka, aho kugira ngo babareke binjire mu Rwanda baze Mutobo, ahubwo bajye babasubirizayo ku mupaka. Komisiyo y'u Rwanda ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahuze ari abasirikare ivuga ko yiyemeje gukomeza gukoresha uburyo buhamye kandi bunoze bwo kugenzura abantu hubahirijwe amabwiriza yashyizweho ndetse no gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere no ku rwego mpuzamahanga hagamijwe guteza imbere kubazwa inshingano, ubufatanye bw'akarere n'amahoro arambye. Dieudonné Nshimiyimana, TV1.